جی دکتور نافسر نوری بریکار وزارت کاروبار شهید و انفال کریان دپرسم دکتور نافسر تو بخیراتی کردستان 24 بتایبەتی گاوا پاول تاڵامانی دەبێژیتن پێویستیم بە دەنگی خێریان نییە دەنگی پێشمەرگە و ماڵی شەهیدم ناوێ هین چاوت نرخینن چاوە شروبەتکەن بله ددەمێکی دا کو هەرێما کوردستانی پشتی چەندین ساڵێت شارێکی دژوار سەخت گەل مەزنترین ڕێکخراوە تیرۆریستی الجیهانê ku rêkxirawa tîrorîstiya Daeş bû kirî û di van şerê bergiriyê da hezaraha şehîd giyanê xwe canê xwe kiriye qurbanî Kurd û Kurdistanê û heta niha jî dehan gorê komal yên xelkê sivêl devera şingar û dewroberê tûne di demekî da ku ev çendîn sal e wayê pitir 10 sala ye abloqeka aborî hisareka aboriya sext plan darêştin dev çend hêzê neyar naverast û başûra Iraqê hawkariya çend hêzekê eqlîmî û hawkariya çend hêzekê navxwîl herêma Kurdistanê û ratibirîn û mûçepirîn û budcebirîna xelkê Kurdistanê da di demekî da ku xelkê Kurdistanê gavdanekê sext û nexweş dadborîtin xelkê Kurdistanê bi şêwazekê giştî û taybetî kesûkarê şehîda çavêwal hindê bû çavêwal wê çendê bû ku bêne padaştkirin ku ev layenê siyasî hemî bi şêwazekê giştî bên pitir xizmeta kesûkarê şehîda bikin ku ev gorê komal evê berî 30 sala jî il çemçemal il germiyan barzan il behdînana xuragir ku heta niha jî rifatê wal naverast û başûra Iraqê ne ku hejî wê çendê bûn çavêwal wê çendê bû çawa rifatê wên pîrûz bêne vegerandin bu zêde bab û bapîran çaverayê wê çendê bûn ku bernamê baş hebin valaneyên siyasî bû kesûkarê şehîda çawa astê jîn û jiyara wa bilindken çawa geşepêdana aborî çêkin çawa delîvêtkarî peydakin çaverayê wê çendê bûn ku çawa em şîn yekêt akincîbûnê bû kesûkarê şehîda dabîn bikin ku vê gavê serokê hikûmeta herêma Kurdistanê Rêzdar Mesrûr Barzanî di wî bernameyê daye ku çend rojê dahatî da çendîn yekêt akincîbûnê harîkariya çendîn wizareta karûbarê şehîda wizareta avedaniyê û dezgehê xêrxwaziyê Barzanî ku ev yekêt akincîbûnê ser kesûkarê şehîda bêne dabeşkirin û astê jîn û jiyara wa xweş bîtin çaverayê wê çendê bûn ku astê kualitiya xandinê ku hat bana eflanê siyasî destê kesûkarê şehîda kir ba bibane xandinê û berxandinê û astê kualitiya waya xandinê pêşexiste ve astê tenduristiya waş êş û nexweşiya dabane paş hat demekê hûsa da layenekê siyasî bêtin puxtanê sivikatiyê bêrêziyê beramber şehîda biket beramber xwîna şehîda biketin beramber pêşmergeyê biketin rastî cihê şermizariyê ne cihê îdanekirinê ne cihê neqebûlkirinê ne باشه دوێت تۆمارە دەنگی دا قوبات دەبێژیتن پێویستە وەسا خۆ نیشێ بدەین کو ئەف کورسیên هەنێ مەبدەنگی خۆ و شەرعیە بدەست ئێخستین ئەگەر هاتوو بەروڤاژی بوو ئەم دێ ماڵباتên شەهیدان کەینە قەلغانê خۆ ئانکو چاوە حەزبەکە بێڕێزیە bi şehîd û xebatkarên xwe diket çawa dişêtin wê bikete qelgan riyên xwe bi wê spîket ev çawa tête şîrovekirin bi taybetî weke بریکاری وزارت کاروبار شهید و انفال کریان بله اف کسانی تنی که خوب سرکردید سیاسی دناناسین دیری واقع هرما کردستانه نه اف واقع هرما کردستانه اف هرما کردستانه یا بخو خوین و روندگا شهیدان آوابوی اوی تنیل دیری وی واقعی بوینه و در وی واقعی بوینه و ناوی جنگه دا مازن نبوینه و عادات و عرف و تقالید کردواری جدیری آداب و عرف و تقالید و آداب کردواری ید مازن بوین و گوره بوین بر هنده و عقلیت آمی کافیلی هیا کو غایت بگهنه غایت خوب بگهنه آرمان جد خود دنگ درت دنگ دانا خود زیده کن دنگ درت خود زیده کن کرسیکت خود زیده کن هب چه ریکابیت هب چه وسیله بیت هب چه طریقا بیتن بس دنگت خود زیده کن بو مهم نینه ریکت نه شرعی بن ریکت تزویری بن ریکت نه نبیل بن کار اینانا kesûkarê şehîda bîtin bikene qelgan bikene dirûet beşerî her şêwazekê hep rengekê bîtin bes ew gehne armancê xwe we kursîkê wat vê dest vebînin çi rêka bît çi şêwaza bîtin ku ev jî dîr û عادات و عرف و تقالید کردواریه اول بیت اگر هندجی کو آشتوایی جواکی سلم و امن و اجتماعی بیت تکدان اول کاری که زور نه باشه نه هجیه هاتیه کرم ام وزارت کاروبار شهید و انفال کریا داخاز الهمی لعنت سیاست کن کو اف
شوازه که باشتر اف بانگش هل بجارتن آبیتا پرگی و برن و دیر بن جوه چنده و راستیشین وکی وزارت کاروبارین شهید و انفال کریان برسوا و بوه بریزیا به شهیدان به انفال کریان به مالبات شهیدان ده چه بیت؟ هر لایانک هر کسی که چه پلا پوزدا بیتن چه سر چه حزب سیاسی بیتن به ریزی پختان سفکاتی شهید آبکت پیشمرگ آبکت کس و کار شهید آبکت ام ایدانت کن ام شرمزار کن به هیچ شوازه که ام قبیل ناکن و نه تا قبول کردن اوهاتیه کردن و هاتیه انجام دان و اودی بیتا اگر هنده کو اف پیروزیت مهن اف مقدسات مهن هرما کردستان بن پیکرن بگهی تهنده کو خوینا شهیدا یا پیروز کسو کار سربلند شهیدا به رزی بران برویج بیتا کردن او نه تقبل کردن او تشتا کرد هیت ایدانه کردن همیشه وازا و همی رنگا و جهه قبول کردنینه و جهه داخل زوربی ولایت سیاسی تایبتی اوت خوب نیار و دجاتی پارتیت زانن هر دست به که نیت و نیازت و دیار بونش خلال درشمت وارا که درشمت و سلوگانت و درشمت تگدانه بون نیت آودانیه بون نیت آرامیه بون نیت گشپیدانه بون هنی دشین دنگاور بگرن افلایانی تنی باور ناکم خلک کردستان هوشیاری خلک کردستان گلک شوی زیاده تره کو و تگدانه و نه آرامی شناف ببن بلکه درشمت درست اون درشمت آودانیت گشپیدانه اف پروژه نها برینها سروک حکمت هرما کردستان وکریه و چندین روزل دهو که پروژه گشبونه کو پال پشتیا پروژه مامناوندی بکرد، پروژه ناونجی بکرد، پروژه بچی بکرد که دلیون کاری بو خلکی پیدا کردن، مفهوم ریادل دف خلکی پیدا کرد که ابخو کاری بخو پیدا کردن و ابخو ببینه مسئولیت خوب ابخو دلیوت کاری بو خلکی دی پیدا کردن و اول بیت اگر هندی که گلک اف کشا بیکاری نفره ما کردستان کم بیتو امتصاص بطاله بیت کردن و گش سندن و گش پیدان هر ما کردستانه ولاد دویش وازی آوا بیتن تو بی آرامی سیاسی استقرار سیاسی جهبینی تو بی گشپیدان آبوری پر بیش و بی تو بی دلیوت کاری پیدا کی بو واگنجا کو سالانه هزارها قطابی در چنزان کو پیمانگه ها دلیوت کاری حکومت نشد استیعاب کرد دلیوت کاری بو پیدا کی تو بی آست جین و جیارا خلکی خوش کی تو بی آست هجاری نهال هرما کردستان کم کی جه خوشحالیه کو چندین سال جه آست هجاری هرما کردستان برابر گل نوراست با شور عراقی باشه بس تو محیط مشوی چند ماسترن ام هست کن آست هجاری کم تر لیبت آست بیکاری کم تر لیبتن ویش وازی کو هرما کردستان آودان بیتن برف پیش و بچیتن او آشتی هرما کردستان برقرار بیتن جه داخل وقتی نو کم رفت صحت کتا و دام و دزگاه ها و لایان دی همیه برف هنده وچن عقلیت تا خلق کردستان نه آرام کن تگدان بکن نه آرامی بلاوه بکن او همید بیت اگر هنده کب لایان درونی لایان سایکولوژی و خلق مجی لواز بیت باشه بکن افسر ام لسر خدمت گزاری زیده تر خدمت زیده تر بو مالبات شهید و انفال کریان باغوین چه پلان هنه؟ بله پلان زور کینه و مد پلان دایا کن ویره پیدا چه کسو کارن شهیدان نمینن کو یکیت آکن جیبونه نبن الپلانا بیت پیش وقته کو پارچیت زویا سرهات ندابش کردن و دیاره وقت پلانه که سرکفتی نبویه نهاوی تجربه دهوگ دست بکریه پماهنگیل گل دزگه خیرخوازی بارزانی او یکیت آکن جیبونه هاتی ندابش کردن وجبه که دیجی اوید نهال پلان دا کل سوران و الحوله به ندابش کردن بین 194 یکیت آکن جیبونه ما باوره همی باورم زیترین تم يعني نا كشتا حفتي كادي بين اعلان كرن و يكت آكن جيبونه همي او پشمرگت قهرمان اوید گیان خو کریا فیدا کریا گوری کردستان دجی شر برگریه دجی تیرورست داعش همي ده بنا خدان يكت آكن جيبونه کس نامی نیتن شوانا کو یکا آکن جیبونه بنا خدان يكين آكن جيبونه لحولير و سوران همي او شهیدین برگریه دیجی تیرورستن داعش 2014 و حتی شردیمایهاتی شهید بون شهیدت سنگری بون او همی ده یکیت آکن جیبونه والگرن السوران و الهفلیر کس به یکا آکن جیبونه نامی نیتن کیون او یکین آکن جیبونه الهفلیرینه و داخلی سوران خوشی نلویرینه پماهنگی گل کمکا وزارتا و دزگه خیرخوازی بارزانی بشوازه که زور مدرن و باش هاتین آوا کرن و لیست تو همی تمام بوینه و همی دهنه دابش کرن او مالبات هاتینا پولین کرن لسر چه مرجان یکین آکن جیبونه لسر وانده ندابش او همی هاتینا خال بند کرن الدیف خالا هجماره کازولا خالا هاتینا خال بند کرن کو طایبتی اوین زارو کد بچی کن
اوید قطابی هین اوید نخوشک مال ده هی اوید کری چی بیتن اوید همی بخاله هاتی نهجمارتن و اف خاله همی هاتی نهجمارتن دی فرزبندیه دیری و چنده که اوید اف لانه سیاسی آن لانه دی سیاسیه بلکه همی لانه سیاسیه افیه که این آکن جیبونه به برانبر بوانده به برانبر دهینه دانانه و هم توی حول دانین دانینه وک من حجی بین دانین نه نهجمارتن مستفید و مباره سروک حکمت هریما کردستان جی یلگل بوچونامه و تواتج بلی ورگرتن آوانیه که این آکن جیبونه به مالبات شهیدان لسنور پارزگاه حوله بگشتی حتی هم گهینه اداره سربخویا صوران او وکی من حیا و زویان جی واردگیرن بله وک من حد به تهجمارتن وک مستفید نه نهجمارتن ام توی حول دانی دانینه ما باور ده تجربه جی کرم دیت نامه بوچونامه وی رنگی خدمت کسوکار شهید و انفال بویا و زندانی سیاسی و برکوتی چکی کیمیایی و طاقانت انفالا بتکرن ام وی رنگی بین گل وان راستگو بین گل وفادار بین گل خباتکارت خو گل تیکوشرت خود خباتکار بین نه وکی والا انت خو نل گل تیکوشرت خو نل گل خباتکارت خو وفانینه ببینید زوربای خباتکارت شهید پیشتر یعنی این پیشی شرای داعشه يعني بوان تشد بلان ده هي جي بوان او تشتهات يكرن قالك جارا غازن دات كان بوان تش بلان هي كوزدت الخدمه توان به بلان هي هیچ کس و کاری که شهیدی نمیدن به یک آکن جیبونه زدباری و خدمت گزاری پرورده خوندنت بردوامن همی قطاب خانت نافخویی اهلی زانکویت اهلی الحرم کردستان هر چی که کرک شهیدی زندانی سیاسی بخینیتن به برانبره و سالانه بوبتر بتری ملیارا دلار تصرف کردن کد وی کابینه داد کابینه حکمت هریما کردستان کابینه نهدا حتی نها بتر 94 میلیارد دلار هاتینه مزاختن بس بو کری یا خواندنه یا وا کسو کار شهید و انفال بوی اول زانکوات خینه هجای نفسر بسیارم نادمایی هفکرین بجندم خلاص بو بکرتی کنگی ده پیدا چون به لیستا شهید و انفال کریان دا هیتا کرن دیسا خالبندی بهن رئیس کرن جبر که هندک مالبات هین لكردستان بجن ما شهيد هاي بشهيد نهات يعني بيساندن ما انفال كري هاي بانفال كري نهات يعني بيساندن او بروسيكا بردوامه توماريني يا بردوامه قالك يتين راستن قالك زندانيه سياسي جيتين حتى فيغوفي بك زندانيه سياسي نهاتين تومار كردن بركوتو تشكي كيميائي تين حتى فيغوفي بو نهاتين تومار كردن برين دار سنگري يتين اف بروسيكا بردوامه وتينا پیشکش کردن فيغوفي جي بردوام تينا نويسين هر واسه پروسا چاکسازی جي بردوامه قالك تینا لادان کو نهجیه بونمون شهید سنگری بیتن بس رزلینانا پیشمرگی بیتوال گرتن اف پروسه هنیش یا بردوامه جو گلک تینا لادان گلک دی ام دانینا شیناوا و اف پروسه یا بردوامه خدمت کرد ناکس و کاری شهید و بردوامه خلق چه سر دانا هوا بکتن حتی کو دیسا پیدا چون بهتا خلق بردوام ریکا ریوبریت مید گشتیل سلیمانی راپرین هولر سوران دهوک همیا سر دانا ریوبریت مید گشتید کن و معاملت خو پیشکشی وات کن و تن بو وزارت لجنه تایبتمند تن سردانشنو و او مستحق بیت یش هجی بیتن که او من حبو بین برین آن او هاکاری بو بین دان بدین دان او هاکاری بردوامن و ام بردوامین و همی پروسسات که باشترین شوا خدمت کس و کار شهید و انفال بو یا زندانی سیاسی بیت کرن دست و خوش بن هجای دکتر نافسر نوری بری کار وزارت کاروبار شهید و انفال کردن گلک خیر هات زور سپاس ایمان خان هر ساقی سپاس بشیم